manen day ta damag mo, Carmelita, anak ka. Napay matgaya man ti anti ni Kumari Dolor nga agsaksakit. Ay uwan, hindi parbangon ka na. Kasta gayam. Kita manen anak ka. Di mo manen aramid, ti inaramid mo iday. Ay nawaw ni tatang mat. Awan pa'y ti inaramid ko. Ngam kastakit din ti bagayo kanya. Ay, nariga ti maibabain. Kaya't mo ay akat katawaan da kayo dagiti kakaro batayaw. Ay saan na tatang? Di kay madanagan. Agan-an nada kun ita. Tapno saan da maamuan ti gagarak. Ha? Condolence, Mari Dolor. Agyaman nak unay, Mari Carmelita. Adati kape iti lamisaan, Mari. No kahit mo ti agkape. Pandesal ni, Mari. Adupay mat tinabati iti karton, Mari. Sikamatan ati makaammo nga mangala iti kape, Mari. Ay, luwaw. Agyaman nak launay, Mari Dolor. Awan ti anyaman na, Mari. Pasensyakan no saan ka amasango, Mari. Amumot nga ado ti pakakumikumak. Okay lang, Mare. Maawatan ka makat. Kami saan mat amasapol nga asikasun na. Jak matan makita ni Kumarik, nanang. Asino ako, Mare? Dolor, anak ko. Ni Mari Carmelita. Ay, nawaw. Kumarim day chay. Katuan mat, nanang. Amangan kit dino nakitkitam. Nagpakadala ang agkapitay. Ngamjak mo tan makita. Kat no nagawid adagos, idinalpas ang nagkapay. Aya? Wen, nangisupot pa'y iti pandisal nga inyawid na. Anya? Amangan mo't mo sa bali tinakitam, nanang. Ay naanak kaw, oray adan edad kaw. Napigsapay laang dagiti mata. Sigurado ak at ikumarim tinakita. Nagawid ka met adagos anak ka. Kunak no makilamay ka. Katuan matatang. Iso tinapanak itay. Adapay nyawid mo anak kasupot. Ay nawaw. Pandisal day ti tatang. Adumat nga minti nakakarton a pandisal iti ayang damari Dolor. Iso anang isupot ako na. Imbes at tumulong ka kadakwada. Day takit isupot mo ti bambantayam. Kasanod, no da nakakita ken ka, ha? Nagantan na, tatang. Ay na. Awan di pagdanagan nyo. Agtugaw kayo kit dita, agkape kayo. Ramanan nyo to'y pandisal niya inyawid ko. Ay, saan? Dak kayat timangan iti pandisal ang naggapo iti lamayan. Apay kumasaan? Kuka maaminag. Okay, nakastati ko na yun. Kukwak nga rod amin na. Sa dino tinaggapan ti pandisal ang nakitak iti kusina, lolo. Apay nasa lodsod, mau apaw. No sanak ngagbidot. Kasla isumit lang ti pandisal ang nakitak iti ayandaan ti Dolor. Hindi na pan kami nakilamay, lolo. Wen, inyawid niyan ti Carmelita na jay. Anya? Nagturod mat niyan tin nagyawid iti pandisal nga naggapo iti lamayan. Gilagpain. Ay, jak amoy ti day tang ante mapok. Asin natin awan babain na, Alvin. Ay, kuha, ante. Hustaw, tinay bagate ka anak ka. Dagita pandisal kat merienda ko madagiti makilamay. Saan apang take home? Anya ko maita? Kat nakilamayak mat itay. Wen, nakilamay ka itay. Hanggang saan mo't anasaya at ipanangyawid mo iti pandisal para ko makadagiti aglamay. Ang mga nudi mo pa impakada iti kumaray. Anyat orasan tatang? Agalauna pa'y laeng. Apay. Mapanaklabi iti ayan damari Dolor. Di mo ibaga mapan ka manen makipangan. Nakita kit ado ababoy ti pinartida itay. Ay, nakababayin ti kasta anak ka. Ang damit bukil ngayon lutok. Iso at ti sidarin tayo. Ay natatang karni ti kayat ko. Ay. No kayat yu angkat agpilis kayo. Tagkuyog tayo amapan. Ay, nawaw. Nangal alamot iti puskol ti rupam anak ka.
pagbalin ng meten a restaurant ti lamayan. Awan mo tan imbol sa kasilo pinapangikargaan ko maitikar ni. Sa dino mata tinakatnagan na. Kasla dati sapsapulang Mari Carmelita. Ah? Awan mo't mare. Ay isi ka ti sapsapulak. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Anya ti ibaga Mare? Ay, mare. Mabalin ti dumawat iti selopeng. Silupin? Saan ka mabaling amaamon ni Mari Dolor? Akar ni ti supot ko. Nasken ang makapanunutak iti irason ko kan ko anak. Napauli mo kamutan Mare. An-anwam ti silupin aya. Ay ko Mare. Isupot ko kumadagiti tulang ken tabaan na bati. Tapno adda ipakan ko kini brownie. Ay, asta ka di Mare. Mabitlaan, taiyalaan kay ti supot. Sige Mare, pilyam tay dakkel ken napuskol asupot. Kita emter aramidan ni kumarim adulor anak ko. Mangisupsupot manen iti karne. Ha? Apay ngay akiskisayan na ti karni iti palanggana. No apay mo't ngamin nga inikam iti silupain. Ay nawaw. Ti kunana kanya kat pangikargaan na iti kanan ti aso ti silupin adinawat na nanang. Kanan ti aso. Ay na, jak mamati apara iti aso na day chay. Ni, nagmayat pa iti isem na nanang. Kahit anya pa ilaan aramido manak ko. Mapan mo anawaan, tamangan no isupot na amin tinabati a karne. Kasi mo't dagiti bisita no awan ti mabati asida unda. Una yan ti kumaray, di lagbain mo. Aday ka, naisupot ko nagiti karne. Ipritok to lang yung ide balay. Naimbag ko ng tasaan nakadlaw ni Mari Dolor. Mare, nagawid ka ka din? Ay, uwan Mare. Ay na, naisupot ko di para iti aso at tarakan ko. Isong agpakada akon Mare. Mabitlaang Mare. Inayon mo kumadagiti tulang kan inapoy anabate. Isupay akanan ti asom. Ha? Mutuyan ti silupin mo. Tainayon ta Mare. Ay, saan Mari Dolor? Di mo kaya? Ko ngamin. Amangan ngamin no nabanglas dagita, Mare. Saan mataang akanin ti aso? Saan anabanglas dagitoy Mare? Mabalinpay. Pasensya kan, Mare. Ngamjak alaan dagita. Ngamin, juicy ngamin ti aso, Mare. Pasensya kan, Ay nawaw. Sikamat ti masabat ko dito'y dalan, Auntie Carmelita. Anyang iti insupot yo. Kaslamat karne. Idi na minsan, pandisal ti inyawid yo. Ita, karne. Ay, nawaw. Sika manan. Siguro, inalayo da ito iti lamayan, Auntie. Ay, nawaw. Di mo pigsaan ti saong albin ta nakababain. Amangan numangag dagiti kaaruba. Amuyo gayam ti agbain. Ang mapay adi kay agbain, iti kastangar aramidon nyo. Tapno ibagakken kanya. Kamali ti pampanunutam. Para iti asok to'y nakasupot. Aso ka dyan. Katuan mat. Para kini brownie dagitoy. Kasta ayamot ti kanan ti aso. Kaya saan mo't abraw ni tinagan tinangisit nga aso. Madlaw puro karni day ta. Ay na Alvin, pang-asim ta di mo dadaulan tal daw ko. Unay kan Carmelita. Hindi na minsan nga daw pandisal tinyawin mo. Itakarnay. Apay, di yu kaya ti agsida iti karni. Ay, unay kan. Amuyo ka di tirigat ang nagdalanak tapno laang mayawid ko dagito akarni dito yu balay tatang. Na, tasyak pa iti pangibagam iti kasta. Ay, nawaw. Kasanumat ngamin tatang. Ay, agbalbaliw ka kuman anak ka. Tanay, nakababain ka kadag iti kaaruba. Kaya tapno, makaasawa ka man. Ay natatang uray sa anak kon amakias asawa. Naragsa ka, kun kontento akon iti kastoy abiyag ko. Na.
Yan tangay nalpas meten ti tabon ni Antem. Mabalin mo ti agina na dolor anak ko. Amok anapuyat ka iti manuarapi Ado pa'y mati maaramid nanang. Sana bale, tadamat dagiti kaaruba at tumulong. Speaking of kaaruba, jak pa'y nakita ni Mari Carmelita at imulong. Uray nag-ugas lang iti plato na iso. Ay nawaw, kasano ko maatumulong, katilaang matmakan nga isupot na ti bambantayan na. Talaga asaan pa'y lang ang nagbalbaliw ti kumarik nanang. Ay naanak ko, talaga siguro nga awanin pagbalbaliwan day chay ako maray. Anya ter aramidem dito balay, Alben apaw. Awan lolo, kahit kula tagistambay. Ay, wan gayam! Nangagyo ka di tagwarawaras adamag may papan ka ni Auntie Carmelita? Anya day ta adamag. Kanya kumapay ngay. Ti inaramid na ijilamayan Nangag ko nga iso ti pagsasaritan, dagiti tattao idinalpas ti tabon. No adamot ngamin ibaga, di namot ipangag. Oray danti dulo, lolo. Nakita dagayam ti inaramid ni Auntie Carmelita. Di dala ka no kayat nga idiretso kun kwa na. Tadida kayat ang masaktan ni Auntie. Anya ti kunam Alvin, imarmarites nak ni Mari Dolor. Awan timbag at akastante. Saan nakatulang? Tapno saan ko ang mga timbaga mitay? Plastik matgayam dadya ako Mari Dolor. What? Anya tiar aramidam dito'y balay Carmelita. Nalpasan ti lamay, na itabunan ti kapsat ko. Sa anak nga imay, tapno makilamay nanayoli. Kaya't ko lang makasarita ti plastik nga anak yun. Ay nawaw. Aging didiam mo kayo pa'y laang mat. Asino ti plastik, Carmelita? Asino kumapay ngay? Ni Dolor nga anak yun Ay na, Carmelita. Madama nga agin ina na ti anak ko. Di mo ko madisturbuan. At dala na patag nga ibagakin ko nana. Pang-aasim, tadi ka agiskandalo, Carmelita. Nay, sika magayam ka nakalalaaw, Mari Carmelita. Nanang, umunag kayon. Siya kunti makisarita iti kumarik. Anya ti masapul mo, Mari. Anay ko. Apay nga agkabil ka, Mari. Dahil ti maibagay kan ka plastik. Ay nawaw. Apay akastamat yung tibagbagam kanyak, Mari. Awang mati amok abaso ko kun ka. Di ko nang kadi. Kadyak amo nga inmarmarites mo kadagiti padak anak ilamay. At ilaang makanya isupot ko ti bambantayak idilamay ni Antin. Awan tin bagbagak akas ta, Mari. Agrason ka pa'y lang amin. Amom kadi ang naibabainak iti kasdyan yung bagbagam. Sikatin ang ibabain kanyak Mari Dolor. Tapno ibagaking ka, Mari. Saan ka nga inbabain? Saan ka nga dinadaal kadagiti kaaruba tayo? Day tadakas nga ramid mo tinang ibabain king ka, Mari. Ha? Manipod ita. Saan tan nga pumaray? Nasakit lang unay tirik na kadagiti insawsawang dadya adolor kanyak tatang. No apay mo ngamin ang naturod ka pa'y lang nga mapan iti ayan ti kumarim. Kalpasan na kasday ti inaramin mo idilamay ti antina. Wan, aday nyawid ko akarni. Ngam saan anasayaat, anapanak inis istorya iti sabali at tao. Istoryain na iti sabali at tao? Katuan matatang. Kas naunay ti panang dadaol na kanyak iti imatang dagiti kaaruba tayo. Amma manakaw. Oray di na istoryain iti sabali at tao, taam mo dagiti kalugaran tayo ti aramid mo. Ngamin, adamot matada ang makakitkita. Sanda ang bulsag, tapno di na makita ti aramidam. Anya? Ay, so ano sakti sika? Akid daw ka iti pamakawan iti kumarem, tas sika tinagkamalay. Kain, agbalbaliw ka ngamin na nakaw. Imayak mare, takayat ko ti agkidaw iti pamakawan. Kadagiti dakes ana isawsawang ko kanka. Pasensya kan Mari Dolor. Napakawan kan, Mari. Ngamin,
Saan ko nga aramid ti agimula iti sakit tinakam iti patak a tao. Ay, naagyaman ak, Mare. Ay, undayam. Ado mo ti tao dito balayo, Mare. Ado ka di pa iti maaramid. Ay, wan. Saan pa'y analpas ti dalos mi, Mare? Sige, Mare. Tumulong ak nga agdalos. Sigurado ka, Mare? Mala, mutuyan ta sagad. Ta siya kung taag sagad, Mare Dolor. Korektaran da ka ti padam a tao, di mo tagidaksan. Amirisam kit di dagiti nagkamalyam, tapno ammom no anya ti baliwang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.